Lento leyo yokulapha idlozi kusuke kulungiswa amandla abantu-ke kuthi umuntu mengasekho abuye ngale endleleni yakhe yakumdala, ngoba kusuke kunezinto ezimvimbayo, mhlambe kuyizinto azenze esaphila emhlabeni manje sezimdalela inkinga, noma mhlambe yena wathakathwa or mhlambe akahambanga kahle. Izinto nje ezingenayo inhlambuluko izona ezisibuyisayo uma singasekho. So uma ulapha lawo mandla lawo, number one, kumele wazi ukuthi awubalapheli labo bantu abadala ukuthi sekukhona izinto ey'nkulu-ke manje eziyisigaxa bazokunikeza zona. Yes, impilo ingaba right because as a result bona beba in peace, nawe uzothola i-peace ngapha bese izinto zakho ziya-align. But the most important thing eyokuthi uma sesibalaphile abantu abadala bakhululeka, i-universe, i-source, i-light, umdali iyakhululeka nayo bese sibuyisela ngokubonga, ngoba sesi-create i-balance le edingekayo. Every time uma ingekho i-alignment kuba khona ukuhlukumezeka because i-nature it balances itself. So labantu kumele ngabe bayashona, bayahamba bayolala bophumula. Uma bengaphumulile obviously bazobuyela kubantwana ukuthi balungiselwe khona bezokwazi ukuthi baphindele emuva. Bese wena ophilayo uqinisa ubudlelwane bakho ne-universe, ne-source, ne-light, wenzele ukuthi ubuyelwe ibalance empilweni yakho, because the reason why uze wasukuma uhamba wayobalapha labantu it's because ubusubona ukuthi khona okungahambi kahle, sekukhona izinto ey'mile empilweni yami. Uma uthi uyayibheka-ke lento, kudingeka ukuthi at some point abantu abadala uma kuwukuthi bayalashwa kufike la kuzothiwa sekuphelile, sekwanele, sebelaphekile because umsebenzi wenzile. Then when usuxhumana direct ne-universe ukuze impilo yakho ikuthokozise nawe usaphila emhlabeni. But the most important thing ukuthi from then onwards wena sekumele ukuthi uphile ngobulungiswa, wenze okuhle, ungenzi the very same mistakes bona bawenzile ukuze manje sebeyabuya. Uphile wenze okuhle kwabanye njengoba nawe ufisa ukuthi kwenziwe kuwena. Uphile uzi-elevator, uphile with a positive mindset, ukuthi uma kukhona okwenzekayo kuphazamisayo kodwa uphinde ubuyele lapho. Ngoba kubalulekile ukuthi ngesikhathi uzohamba ngasemhlabeni akumelanga ukuthi ube usabheke emuva kunezinto oyifisayo ngoba awanelisekanga kahle, awuzenzanga kahle, or kunabantu obaphazamisile emphefumulweni, manje labo bantu usuhamba uthetha amacala. Uma wena uphila usulaphile idlozi lakho, kumele wenze kahle, wenze okuhle, wenzele ukuthi umdali uma ufika ngale ungabi ney'nkinga ezodala ukuthi sekumele ubuye manje uze la enganeni uzodinga ukuthi welashwe. Ingakho kubalulekile ukuthi uhlezi u-aware of i-mindset yakho ngaso sonke isikhathi, khona uzokwazi ukuthi unakekele i-energy yakho, unakekele i-vibration yakho, uyi-elevate, ukuze uma kufika isikhathi sakho sokuthi uyahamba emhlabeni wazi ukuthi indlela yakho izohamba iye kumdali. Vele akekho umuntu ongenaphutha, kodwa if unaleyo mindset leyo ngeke uzenze izinto ey'nkulu. And as a result of that kuzofika isikhathi la sothi masihambile sonke emhlabeni singabuyi ukuzohlupha abantwana ngoba sisaphila senze kahle. Uma sibhizi sisalilapha idlozi ngendlela esililapha ngayo, kubalulekile ukuthi sibe nayo i-vision yokuthi we are looking forward to a future la bengeke babuye khona abantu abadala, because abantu abaphilayo bo besebenza kahle, bephila ngothando, bephila ngokwenza okuhle ngaso sonke isikhathi, with knowledge yokuthi uma sesingasekho kumele siphindele uNkulunkulu. Into eyenza singaphindeli uNkulunkulu yokuthi kusuke kunamaphutha endleleni esiphila ngayo, saphazamisana nabantu, senza okubi, sabopha nangey'nhliziyo, zonke lezi zinto lezi ey'ngalungile ezenza ukuthi i-vibration yakho ishone phansi. Izinto ezenziwayo namhlanje njengoba kwenziwa meditation, breathwork, kwenziwa izinto zokuthi umuntu ayi-elevate, even i-yoga, zenzelwa just that, ukuthi whilst usaphila i-vibration yakho ibe high, because asazi ukuthi kuyokwenzekani ngosuku lokugcina. Kodwa akekho umuntu othandayo ukuthi mesehamba angafinyeleli kwi-final destination, but the future looks bright if izinto sizozilungisa, siyeke okubi, siyibone into ezosiphazamisa nento ezophazamisa i-balance kwi-universe, sihlehle kuyona, senze okuhle and look towards the light, because ayikho inkinga engaxazululeki. As long as you shine i-light kwi-darkness, as long as uba positive about izimo ezikufikela i-negative, wenze sure ukuthi awuhlali kakhulu kuleso simo, you snap out of it. And even if we acknowledge a negative energy, uyazi ukuthi it's not for a long time, it's just for a while, because yonke i-energy ifuna ukuthi uyiprocess and then you release it. Everything in negative nento ekushonisa phansi, acknowledge it, stay with it for a bit and then release it. Kufana nazo lezi inkinga zamadlozi, njengoba ngikhuluma into yokuthi in as much as zikhona inkinga zisifikela zidlozi, kodwa kumele wenze sure ukuthi you cleanse yourself, i-aura yakho ihlezi i-clear. Nawo amadlozi lawo cleanse and release back to the source, so that when uzokwazi ukuthi
ube nokwaneliseka ngempilo oyiphilayo, bese uya-attract-a. Because uma kusamnyama ucindezelekile, uney'nkinga zakho ney'nkinga zabantu abangasekho, ayikho into oyi-attract-ayo, yonke into iba mnyama. I-alignment uyithola when you cleanse and release, be it yourself or la amanye ama-entities akhona siphazamisayo. But just cleanse and release and let i-universe and the nature balance itself kuwena.